c'est le diable qui s'installe, c'est je ne sais pas quoi, jalousie, chétanie, tout ça. Lorsque nous regardons ça comme ça, nous n'allons pas nous consulter nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qui se passe dans notre mental, dans notre spiritualité, dans notre corps, dans notre façon de voir les choses, ok? Jalousie haiko shetani. Jalousie, Mungu yepeke njo alikreaka mutu. Haiko Mungu njo alikreaka mutu. Lorsque Dieu a créé l'homme, est-ce que ce n'est pas Mungu njo alimupatia ule mutu masentiment? Ça, ma église zinabambia seme jalousie ni diable. Jalousie ni diable, oui, on peut le voir comme ça, peut-être façon ya église. Mais jalousie ni sentiment, même lui-même Dieu est jaloux. N'est-ce pas? C'est la même église qui vous dit que Dieu même est jaloux. Dieu est très très jaloux. Mungu iko très jaloux. Na Mungu kama tulikuwa créé na image ya Mungu, hakuna donc Mungu anapaswa kututransmettre benye yeye peke anakuwa kamo. Mungu Bible nirudilie ku Bible. Je ne suis pas religieuse, je vous dis toujours, mais niko spirituel. Lorsque je vous parle que je suis spirituel, je vous ai toujours expliqué plusieurs fois. Pour moi, la spiritualité, ni façon, c'est la relation avec la vie qui vous permet à savoir naviguer dans son environnement. Ok? Pour moi, c'est ça la spiritualité pour moi. La relation avec la vie. Vous devez avoir une relation avec la vie. Vous devez savoir comment est-ce que maisha inajipresente na muna gani juu na muna gani utakuwa na naviguer mu ile maisha. Ok? Mais je vais vous dire, turudilie mon Bible juu, malgré je ne suis pas religieuse, mais j'ai lu quand même la Bible, na kuko mabitu inakuwa na niinspire mon Bible, na kuko bitu yemi na kuwa mina analyser au profondeur ya Bible. Ok? Bible yope natuambia kama Mungu alitukree ku image yake. Ok? Bible yope natuambia kama Mungu yepeke anakuwa jaloux. Dieu est très jaloux. Comment est-ce que pasteur atakwambia sema jalousie ni shetani? Tandis que Dieu lui-même il est jaloux. Si le pasteur te dit que jalousie ni shetani, ça veut dire que Mungu yepeke ko shetani. Juu Mungu yepeke anakuwa jaloux. Ok? Je ne vais pas entrer dans ça. Turudilie. Jalousie ni sentiment. Ni sentiment yenye ko naturel. Shie bote tuko na ile sentiment ya jalousie. Hatuwezi jamais kuikimbia, hatuwezi jamais kuikatala. Parce que nous avons été créés comme ça, c'est du naturel. Ok? Sentiment ya jalousie, c'est le même sentiment tunakuwaka nayo, iko sa sentiment ya tristesse, ni même sentiment yenye iko sentiment ya colère, ni même sentiment tunakuwa nayo iko égal na sentiment ya joie, ni même sentiment ya déception. Ce sont les sentiments. L'homme est composé de plusieurs éléments. Tuko sentimental, tuko émotionnel, tuko spirituel, tuko physique, tuko intellect. L'homme est composé de plusieurs façons. Donc kuko vitu yenye ko maisha yenye hatuwezi kukimbia. Tunapaswa kuitika, tunasema l'homme d'abord doit venir, mutu anapaswa d'abord kujiconnecter na soi-même, unapaswa kujiconnecter na sentiments zako. Souvent nous, surtout kwa mu société africaine, on nous permet pas de dire que je suis en colère, mina kusirikia, je suis déçu de toi. On doit apprendre les gens à savoir exprimer leurs sentiments. Si quelqu'un est en colère avec toi, laisse la personne exprimer qu'il est en colère avec toi ou bien elle est en colère avec toi. Lorsque quelqu'un est frustré, il faut que mwacha ule mutu akuye kusema kama iko frustré. Ni sentiment iko naturel. Una mi dama sasa mina kwa kangu frustré, mina kuya hapa mina na bia nisiriki, benye misi furahi nabio ku internet ama bia politique, mina kuyaka ku déchaîner frustration yangu. C'est du normal. Mi sisi ukikala na ma frustration mi peke ni ikale nayo. Je m'en fous. Mtu mwenye atasema oh ule dada anakuwa impoli, anakuwa natukanana. Je suis frustré et je dois exprimer ma frustration. La façon dont inakuya ndaisema vile. C'est un sentiment. Mina jidefoule, ale mina rudia mu façon yangu ya kukua kila siku. C'est un sentiment naturel. Lorsque je vous parle de ça, c'est parce que mia bina bambiaka hapa kuipa jangu nisha bambia plusieurs fois, niko mu domaine yangu niko mu child development, OK? Je comprends ça veut dire quoi mutu mwenye anazaliwa kutokea kwa mtoto ako composé na muna gani na comment est-ce que on doit accompagner un enfant mentalement, physiquement, émotionnellement, tout ça na kumuguider na kumuapprendre même ule mtoto ajielewe. Shia mu Afrika shia aba kutuapprendre kujielewa.
Unaona mtu anakuwa mkubwa, ba Africain unaona mtu anakuwa mtu mkubwa me ule mtu hajielewe. Na saa ujielewe, unatafuta sasa mtu mwingine akufaire comprendre wewe njoo uko nani sasa. Na njoo maana unaona ba mingi hamtokake mumisa. Parce que haujielewe. Na saa ujielewe, hawezi kutoka mumisa sasa uko natafuta mtu soit disant père spirituel, gisi munanja kubaita ba dadi na ba mami, banjo ba pasteur. Njoo ule pasteur sasa njoo anje kukuelezea uko we njoo nani, anje kukutafuta kukujulisha we uko nani. Tandis que mon pays développé, batu wenye biko développé, on fait comprendre à un enfant dès le départ, bana mu faire comprendre sentiment yake. Si un enfant est frustré, apa bulaya banasemaka se batoto ya bazungu, batoto yoku bulaya balikomala bulaya, ni batoto benye biko ba impoli, banasemaka n'importe quoi. Non, parce que muzungu ali comprendre kama mutoto unapasha kumpatia espace ajijue, ajielewe, ajue kuconnecter na masentiment zake. Lorsque un peuple abampatie espace ya kuconnecter na sentiment yake, njo naonaka ile mafrustration kwetu inajimonte, peuple anakuwa ku niveau yenye bananja kukometre ma genocide. Oui, parce que ule mtu alikuwa tellement frustré, hakuna mtu mwenye hakuna sikia ma frustration zake, hakuna mtu mwenye anamuelewa, ale comme tout le monde ne connaît pas les sentiments et tout, ale binakuwa bya kuwana. Mabulaya bananja ku éviter ile mabitu ya ma génocide parce que on laisse les gens s'exprimer. Vous devez vous exprimer. Laissez les gens s'exprimer. Donc, nirudilie mu sujet yetu ya jalousie, okay? Sujet ya jalousie nilipata parce que batu kwetu wanasema jalousie napita kwetu sana, batu biko wanauana, batu wananja kupatiana ma poison, tout ça même dans la famille il y a trop de jalousie. Je vais vous parler, nisha bambia déjà kama jalousie ni sentiment naturel, okay? Mais ile sentiment yote mtu anajuaka gisi ya kujere sentiment na gisi ya kuorienter sentiment na gisi ya kutembea na zile masentiment. Okay? C'est ce qui nous manque nous. Njo kitu inakuwaka nakosa kwetu. Juu mtu ako na sentiment par exemple ya jalousie. D'abord unapaswa kujua ile jalousie inatokea wapi. Baparents sasa banakuwaka baparents africain habiko attentive. Juu mutoto mwenye anakomala munyumba na bandugu yake par exemple, na bapatia ma exemple typique, mtoto mwenye anakomala munyumba na bandugu yake, muzazi mwenye ko attentive anapaswa kuwa na observer mtoto, kila mtoto mu façon zake, mu makarakteristiki zake, mtoto mu comportement zake. Sa zile muzazi anaona kama mtoto wake anapose action ya jalousie. Qu'est-ce que ses parents doivent faire? Ule muzazi anapaswa kuita ule mtoto, anamuexpliquer, anamwambia OK, je comprends que unasikia peut-être jalousie juu mundugu yako alipata kumasomo wewe haukupata. Mimi naona on dirait una sentiment de jalousie. D'abord tu dois d'abord expliquer à ton enfant ile sentiment anapaswa ku reconnaître. C'est pourquoi mimi naambia niko mu child development, niko mu développement ya batoto. Un enfant mwenye iko na tafuta ku exprimer sentiment mais hana ile moya ile sentiment, on lui aide toujours à lui dire oh tu es en joie. Vous êtes en joie, vous êtes en colère, vous êtes frustré, vous êtes parce que ule mtoto anapasha anja ku comprendre ile ma différence ya ma sentiment. Comme ça yepe katakuwa na komala, anakuwa nakumbuka seme kumbe hii sentiment njo sentiment ya frustration. Kumbe hii sentiment njo sentiment ya colère. Kumbe hii sentiment njo sentiment ya nini? Oui, muzazi normalement kama mtoto anapose acte ya jalousie. Muzazi anapaswa kuita ule mtoto kumuexpliquer, anamwambia sema bon, mbona kama unafanya acte ya jalousie juu ya hivi na hivi na hivi. Mais kama ndugu yako alipata kumasomo, okay? Ce n'est pas question tuko jalouse, tuko famille. Nagisi tuko famille, nous devons apprendre à nous célébrer nous tous. Kama kaka yako alipata kumasomo, tunapaswa kumcelebrate. Na we peut-être hauko nguvu kumasomo, peut-être uko nguvu ku sport. Na we unakuwa nafanya bien ku sport. Sana we unafanya kabia ko bia sport. Sina shit tunakuwa na kuaccompagner na tunakuwa na kuchia. Ça veut dire kupigia mikono. C'est comme ça. Mais unaona batu ba mingi para ba mingi bananja ku désorienter batoto depuis le départ. Unaona? Juu ma jalousie za mingi zenye batu banaenda banakomala nayo juu hajue namuna gani ya kuorienter jalousie yake ama namuna gani ya kugere jalousie yake parce que dès le départ ku butoto habakumuentrenaka, habakumuoneshaka namuna gani ya kugere ile masentiment. D'abord déjà mu famille mutakutana kama bazazi bo peke tellement habajue kuorienter na habajue kusumulisha batoto, bazazi bo peke deja biko banagongesha batoto bicho.
Muzazi anaweza kuambia mwenzake ase, unaona ananja kuambia mtoto mwa aseme toka pale, we hauna akili. Franga yangu mimi naenda kutupa kwa masomo kule. We vraiment on dirait sijue ile franga mimi naenda kulipa Minervale haina kitu. Unaona deja unaanza kumonte mtoto, sana naona bandugu yake wanapata kwa masomo, ule mtoto atakuwa anakuwa na jalousie, na ile sentiment jalousie, na ile sentiment jalousie normalement inaenda yake na accelerer, inakuwa sentiment ya colère à un certain temps. Turudie mu Bible. Munajua mu Bible dès le départ, biote biko mu Bible. Il y a rien de nouveau sur cette terre. Mina bambia kila siku. Hakuna bya mupya sur cette terre. Mwangalie mu Bible. Bible déjà dès le départ banabambia kama Kain aliwaka kakake Abel. Kain aliwaka Abel jua nini? Kain aliwaka Abel juu alikuwa na jalousie. Akasikilia ndugu yake jalousie. Kain alisikia jalousie jua nini? Parce que Bible nasema seme saba alikuwa wabote banafanya maofrande. Mais voix seulement ya Abel njo ilikuwa inasikilikana. Juu sa ile walikuwa nafanya ile maofrande, ça veut dire bana choma mambuzi kama ni mbuzi kama ni nini. Bana choma, donc mwenye fume yake itaenda yulu, ça veut dire yeye njo alisikilizwa. Mwenye fume yake itaenda tu mu jardin, ça veut dire fume yako haikuenda fasi Mungu akukusikiliza. Mais tandis que tunajua kama Bible yope ilisemaka Mungu alisema kaseme Mungu wa chini hapa ni bazazi. Ça veut dire tukirudia mu conteste ya prière tu za Abel njo zilikuwa zinasikilikana. Ça veut dire que Abel c'était un enfant favorisé par ses parents. Juu Mungu wa chini ni njo bazazi, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tout ce que Abel faisait, il était toujours bon mu macho ya bazazi yake. Tout ce que Caïn faisait n'était pas bon, parce que Caïn peut-être c'était un enfant turbulent, peut-être c'est un enfant qui n'écoutait pas et tout et tout. Unaona? Ça veut dire que bazazi dès le départ balionesha kama huyu Abel njo tunapasha kuwa nasikia, ou Abel peut-être eko douce, peut-être anafanyaka biote benye tunapenda. Ça veut dire Abel était favorisé. Unasikia? Oui. Njo vile. Abel alikuwa favorisé. Qu'est-ce qui a poussé ce qui a poussé jalousie ile imonte Caïn. Juu Caïn anaona kama kaka yake tu njo banakuwa banasema iko anfa bien, kaka yake tu njo anakuwa kaka wa mzuri, kaka yake tu njo anapata kama compliment, kaka yake peut-être tu njo anapata kama je t'aime, kaka yake toujours njo anakuwa ka favori wa bazazi. Ça monter cet enfant, ikamonte ule mtoto akakuwa ku niveau ya kuua ndugu yake. Vous voyez comment est-ce que ata bazazi kunyumba banakuwaka kama muzazi haana conscience, kama muzazi hajue kuoriente batoto na kubagide dès le départ munyumba, muzazi anaalimenter ule mutoto mwa ile masentiment négatif tout le temps, ya kutojua namuna gani ya kugere comment on dit, kugere ma emotion zake ama emotion ya jalousie. Munasikia? Turudie benye nilikuwa nasema. Baparaba mingi ba africain, hii niko nasema juu ni mabitu yetu tunaonaka muma famille na muma famille élargie, na bitu yetu tunaonaka muma communauté zetu. Tunaonaka saa mwa unaona niko na bapatia ma exemple typique yenye mutajire trouver amo. Unaona par exemple, mimi naweza kusema par exemple mama, unaona mama alizala par exemple alizala batoto bawili. Mimi naweza kupana exemple batoto bawili. Mais peut-être alizala kila mtoto na baba yake. Okay? Mais utaona ule mama sa moya anapendelea mtoto moya kushinda mwenzake. Okay? Donc, ça dépend sasa ule mama ananja sa kufanya favorisme, ça dépend na relation gani alikuwa na baba wale batoto. Kama baba wa mtoto moya peut-être alimutesaka sana, unaona ule mama peut-être hatapenda tena ule mtoto. Ananja sa kufavoriser peut-être mtoto mwenye baba mwenye alikuwa na relation mzuri na ule babake. Tout ça les enfants voient, batoto wanaona. Usizania so utafavorize mtoto moya, uache mwenzake haiko naona na ha comprendre. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Ce que tu vas créer, utakuwa una créer sentiment ya jalousie kwa ule mtoto. Na njo maana unaonaka batoto ba mingi banakomala, peut-être ni batoto balitoka mu famille moya, mais utakutana batoto banakomala biko na banesema nini amosité moya hivi, biko kuna kwa ka stress ka moya entre bandugu, yenye bale bandugu bo peke habajue kuiexpliquer.
Juu parce que dès le départ sa walikuwa wanakomala, kuna kwa bule bumabuchaguzi, unaona muzazi anachagula mtoto mmoja kushinda mwenzake, utasikia wazazi bengine benye, muzazi mwingine kwa naambia mtoto wake mbele ya rafiki bandugu yake bengine, ase weye njo fio wangu wa mzuri, weye njo tanileteaka ministre, weye njo tu, weye tu, mina kontaka tu na weye njo takwaka fio wangu wa hivi na hivi na hivi. Sa muzazi iko naambia mtoto tu umoya bitu ya vile. Munazani bandugu yake wengine benye biko akote batafurahi. Hawatafurahi. Batakuwa sentiment ya jalousie nye ita accelere ku sentiment ya haine. Inanja kukomala kubale watoto. Unasikia wazazi anachagula tu garson moya. Wenjo garson wangu tu basi, wenjo tandotoshaka haya, wenjo lipataka diplome. Basi abandugu yako wengine babandi, bavoyou et tout ça. Muzazi soko nasema vile. C'est quel sentiment uko na monte ku batoto? Sonanja tu kumonte sentiment ya jalousie. Na ile sentiment ya jalousie, ne vous inquiétez pas, il a accéléré quoi sentiment ya haine. Unaona? Ça veut dire que consciemment comme inconsciemment, ma sentiment ya jalousie yenye tunakuwa tunakomala na tunakuwa mpaka ba mkubwa yenye haujue kujere. Juu sio unakuwa mkubwa, haiko sema ile sentiment ya jalousie ta disparaître. Juu sentiment ya jalousie haita disparaître. Hata kidogo. Ni sentiment qui iko naturel. C'est dans nous. Inapasha kujimanifeste de temps en autres. Mais kama ulikuwa entraîné kujua namuna gani ya kujere sentiment yako kutokea butoto, utakuwa banasemaka better adult mwenye iko mieux. Mais kama dès le départ même mu famille, même mu jamaa, bazazi abakuku apprendre namuna gani ya kujere ile sentiment, et qu'est-ce que ces sentiments veut dire en réellement, utakomala na jalousie na mtu wa roho mubaya. Unasikia? Donc, bazazi ni d'abord nye kazi yenyu. Kazi yenyu d'abord ya kuba interpeller. Dès que batoto biko batoto badogo, munapasha kufanya ile kazi. Munapasha kufanya ile kazi, na we mzazi unapasha kufanya hange, na unapasha kufanya attention ya kuleta buchaguzi entre batoto. Okay? Juu ile uchaguzi yenye batu banaletaka entre batoto njo inakuwa d'abord na créer jalousie d'abord mu ma famille. Okay? Jalousie mu ma famille, bandugu abapendane, bandugu biko na jalousie, bandugu nona muzazi ananulia mtoto moya kitu moya, anaacha bengine. Oh, franka ilikuwa ya kidogo, na huyu njo alitumika bien ku masomo. Hapana, ça n'a rien à faire. Kama hauna franka ya kununulia batoto wote bitu yote, même façon, usinunue. Ça, ce n'est pas être un bon parent. Ok? Ça, ce n'est pas être un bon parent. Kama hauna franga kununulia bote crème, usinunue. Et là, je suis en train de parler, hapa niko nasema, na batoto wanaishi kwako, kama ulitika kukamata batoto ya ndugu yako, kama ulitika kukamata batoto ya bandugu, ama batoto ya shangazi, ama batoto ya dada yako kwako. Je parle de tous les enfants. Parce que mutoto yote mwanaishi kwako. Kama unaona kama hautakuwa juste naye, umurudishe kwabo. Okay? Hautekalisha batoto mwako, batoto ya batoto bangu. Un enfant c'est un enfant. Mutoto iko na ile akili yake ya butoto, ni ile akili ya butoto. Hautekalisha batoto bako munyumba na batoto ya dadako munyumba, kisha bako njo unapatiaka biote, bale wengine hawapatie. Bale batoto wengine hata kama abiko bako bata developer na ile sentiment ya haine na ile sentiment ya jalousie contre benzabo. Ça veut dire, c'est très sage. Mutu kama uko na watoto, bakuwe bako, bakuwe bote abiko bako. Kama uko na watoto bote munyumba, également, unapasha, kama ulitika tu ma responsabilité, kama ata watoto ndugu yako, unapasha kutrete bale watoto bote mu même façon. Hakuna exception. Hakuna mwalikwambia sema ubapende bote na muna moya. Hapana. Juu kuko bien sûr, unaweza kupenda peut-être bako kushinda bengine. Mais haiko sentiment yenye utakuwa unaonesha tout le temps. Non. Mais unapasha kuwa juste. Il y a une différence entre kupenda na kukuwa juste. Muzazi anapasha kuwa juste. Okay? Na ile injustice ya muzazi parfois njo inaletaka division na sentiment ya jalousie na sentiment ya haine kwa watoto. Okay? Niwapatie exemple ingine iko très simple. Unaona jalousie aussi, mimi naweza kuexpliquer mu façon fulani. Unaona watoto kama biko kwa masomo, surtout masomo ya chini chini, tunaweza kusema ma école primaire ama ma école maternelle. Nye peke muimagine mtoto moya anakuya na bombo kwa masomo. Okay? Ule mtoto anakuya na bombo, benzao wote habana bombo, yeye tu njoo iko na bombo. Okay? Kisha ule mtoto anatosha bombo, anaanza kuonesha barafiki yake, sasa muangalie, mie niko na bombo, mie niko na bombo, mie niko na bombo. Qu'est-ce qui va se passer?
observation. C'est comme ça que bazungu banakuwa bana apprendre mingi ma comportement. OK? On observe les enfants, on les met dans un environnement et on observe comment est-ce que chaque enfant va réagir. Ule mtoto mwalikuwa na bombo ku masomo, benza ananja kutiz. Ça veut dire kuonesha barafiki yake ase, oh, mie niko na bombo, nyie hamuna bombo, mwangalie niko na bombo, qu'est-ce qui va se passer? Barafiki yake bananja kurefleshir namuna gani batamunyanganya ile bombo. Kama habataweza kumunyanganya ile bombo, d'abord batatafuta kunegosier, kuangalia kama nabo banaweza kukula kwa kale ka bombo. Kama banaona kama habawezi kukula kwa kale ka bombo, juu rafiki yabo anafunga ile bombo yepeke, qu'est-ce que les autres vont commencer à réfléchir? Batanja kurefleshir namuna gani batamunyanganya ile bombo. Na kama hawatamweza kumunyanganya ile bombo, bata réfléchir namuna gani bamubuskile baangushe ile bombo comme ça bote baikose. N'est-ce pas? Ça ce sont les comportements normaux. Ne pensez pas, musizani aseme, ça tunakuwa batu bakubwa, tulishakuwa batu bakubwa ke tunashanje tunakuwa tu batu bakubwa. Non, ile ma comportement ya butoto tunakuwa kanayo inakuwa inatufata. Ça veut dire mutoto mwenye anajua kama iko na bombo, alikuwa na bombo kwa masomo. Njoo maana unaona kama mapays yenye ko developer, banakuwa wana encourager mtu kama par exemple iko na anniversaire ya mtoto kwa masomo. Banakwambia sema no, usilete gâteau moya kama unapenda, usilete tu kitu ka mtoto moya partager. Muzazi tant que muzazi ulete peut-être gâteau ya mkubwa comme ça batoto bote ba partager. OK? On les apprend à partager. Ça veut dire que ule mtoto hata kama alimukatia banasema cake, ka gâteau kadogo, mais alipartager na benzabo. Donc inaleta sentiment inakuwa équitable, inakuwa partager mu sentiment ya joie ya batoto yote. Mais hawezi leta cake ama kake kadogo ku masomo habata kuitikia. OK? Bon, ilikuwa exemple simple, OK? Bon, nilikuwa na expliquer d'abord juu tu comprendre kwenye jalousie d'abord inatokea, tu comprendre d'abord que jalousie c'est quoi na jalousie inatokea ka wapi. Na ni jalousie ni quoi? Ni signe aussi ya manque. Juu kama mie sina, sitapenda kama mtu mwingine akwe napita na kitu iko na nionyesha yo kumacho, alors que na mie niko na travailler dur juu nipate ile kitu. C'est normal, c'est du sentiment normal. Parce que nous tous nous travaillons dur. Shie wote tunatumika ka dur juu tupate maisha moya hivi. Hakuna mtu mwanapenda maisha mbaya. Hakuna mtu mwanapenda maisha mbaya. Okay? Kila mtu anaweza kupenda akuwe na maisha mzuri. Hakuna mtu anapenda maisha mbaya. Hakuna bandugu yangu. Okay? Tuseme sasa société. Là, je parle maintenant de la société. Mais nitafuta kuba faire comprendre d'abord mon niveau ya chini ya famille kwenye jalousie inakuwaka na jiconstruire na kama haiko guider, haiko haba kuapprendre ma skills, ma façon ya kujua kugérer les jalousies, unakuwa sasa mtu mkubwa mu société. OK? So unakuwa mtu mkubwa mu société. Nibapatie exemple. Hapa Bulaya kwa tunaishi, nyie wote mnajua ba riche. Vous connaissez les riches, mnajua watu benye biko ba riche, benye hapana ba Kongole, ba riche ba zungu, ba riche ba rafiki yenu benye biko mu mapays zingine. Mbona bale ba riche kila siku basemaki aseme oh huku kwetu kuko jalousie, batu banatuenvier et tout ça. Mbona huku atusikia kitu ya vile? Mimi naishi hapa kwa Amerika kwenye tuko na parmi les femmes les plus riches du monde, Oprah Winfrey. Oprah anatembeaka kila siku hapa, hananga hata bodyguard. Bodyguard ça veut dire mtu wa kumchunga. Oprah marche comme ça au supermarché, anaendaka kwa anapenda, anarudia kisi anapenda, anafanya maevenema kisi anapenda, mais Oprah n'a pas de sécurité. Munajua différence yabo na shie. Mu mapays évolué na mapays yenyeko non évolué, na batu benye biko na mentalité évolué, na batu benye habana mentalité évolué. Unaona kwetu kukua riche. Mtu akikuwa riche kwetu inakuwa façon yake ya kukamata benye peut-être uko béni nayo. Juu akikuwa riche, c'est la bénédiction aussi. Unakamata benye Mungu alikubenir nayo, unanja kutorturer benzako na ile bénédiction. Dieu n'aime pas ça. Mungu haizi kupenda vitu ya vile. Hawezi kukamata kitu yenye Mungu alikubenir nayo, unanja kuitorturer benzako. Batu benye banakuwa kabarishe kwetu, unaona mtu iko riche, donc yeye anazania gisi alishakuwa riche, ça veut dire maintenant batu wote ifo bako na mulambula chini ya migulu, batu wote bako wanamwambia mopao, batu wote bako wanamuimbia, batu wote meme kukusaidia, anapasha kukufanya ndiro alikudiminue tusa. Mungu hapendake vitu ya vile. Okay? Mungu apendake vitu ya vile. Hawezi kusaidia mtu kisha unatafuta kudiminue ule mtu. Kumuonesha seme bila mie we hauwezi kupata hii. Kama ikukua mie, kama we ungepataka hii. No, Mungu apendake vitu ya vile.
Sasa wewe hata kama ulikuwa beni, Mungu alikupatia franka kwetu, unaanza kudiminue watu wengine, kuwaonesha kama bo abiko kitu bila wewe. Unazania bale watu watakupenda. Hata kama ulimupatia, hata kupenda. Unamonte quelque chose muro. Anaweza kusema merci aksanti, mais ulimufaire sentir on dirait iko moins less than a person. Ulimfanya sentir on dirait iko moins iko mtu mwenye iko hana maana. Ule mtu hawezi kukupenda. Hawezi kukupenda, atamonte ile sentiment ya jalousie ya ene ina monte. Batu ya kwetu mwenye ko riche, unaona mutu iko riche, anekala mu quartier ye peke, ye njoko na nyumba ya munene, ye njoko na vyote, ye njoko anapigaka masosi ziko zinanuka, batu wote mu quartier, hakuna mwenye ko na maisha, me batoto ya ba quartier habakulake, me ye anapenda ye bamukwe na identifier ye riche wa quartier. Nasikia Yesu ananja kuambia watu aseme muyuke mu quartier fulani, mupite mu avenue fulani, mutaona tu nyumba moya ya munene inakuwa tu ile nyumba tu ni yangu mipeke. Ile ni nyumba yangu mipeke. Hakuna mtu mwingine kona ile nyumba samie. Sikia mentalite ya watu ya kwetu. Sasa wewe unaikala mu quartier pauvre. Batu wote abana maisha mzuri. Wewe unaikala pale unazania bale batu benye abana maisha mzuri batakupenda. Hawezi kukupenda. Et lorsque y aura une occasion, n'importe quelle occasion, bale batu benye abana bya kukula, batakuya kutafuta bya kukula kwako, inakuwa sasa question ya survie. Oui, haiko question tena ya jalousie parce que la plupart munanja ku confondre aussi ma question ya ma survie na ma question ya jalousie. Juu mtu mwenye hana anakuwa na mentalite ya survie. Mnyama inamurudilia mkichwa. Haizi kurefleshira aseme huyu mtu kameme ni mtu mzuri etu. No, alirehisira, alitumika bien. No, ye mu mentalite yake pale, mi sina vya kukulisha watoto yangu, sina hivi, ule mtu napaswa kumuingilia kwake, napaswa kumuua, napaswa kumuingilia kumuiba. Na sana kia kukuingilia mule, mena ça devient histoire ya la vie ou la mort. Juu yes atakuya mule, anapenda kuiba, wewe sio unatafuta kumuagresser, yeye na atapenda kukuagresser parce que lui il est dans les survie. Njoo maana unaona kwetu batu ba mingi biko banakufa mumele ma insécurité, surtout kule Magoma, Mabukavu. Unasikia sasa banaingia kuingilia watu mu manyumba, kuua watu na mamasasi, kuua. Bale batu bana maingilia kama mu manyumba. Ni batu benye wanakia kutafuta chakula, survie, kuiba. Juu hawana kazi, hawana kitu. Comment est-ce que munaweza réfléchir kuzania seme kuishi mu société wewe tu njo lipataka batu wote abana kitu, c'est une société là où toi tu vas una régner, unazani utaishi mzuri pale. Non. Unaishi mu insécurité, unaishi maisha ndire uko yulu ya volcan. N'importe quel moment ile volcan inaweza ku erupt. Batu ya kwetu baya comprendre ka ile mentalité. Munajua kwenye Bulaya kwenye tunaishi, nirudilie barisha ya Bulaya. Bulaya kwenye tunaishi, niko naambia hapa shi tunaishi na mtu saa Oprah. Oprah anaendaka ku store, ku magazin, hana ta mtu akumuchunga ku magazin. Anaingia magazin anatoka sana penda. Mais c'est une millionnaire cette femme. Hakuna mtu mwenenda kumfuata ku barabara aseme amutobole kisu, amuue, ampatie poison et tout. Vous savez pourquoi? D'abord, batu wenye biko barishi huku, ce sont les gens les plus simples du monde. Au moins bakwambia seme ule mtu njo fulani. Mine kala pa d'ici, tuko mu capital ya politique. Ici à d'ici, mutapita pa muma barabara, mutapita muma quartier, mutapita muma métro avec les politiciens ba huko. Kama bakupointe mu metro wanakwambia sebe njo sénateur fulani ule, njo politicien fulani ule, hautajua. Les gens simples, ukiangalia biatu anavala, chemise anavala, donc simple. Meshie kwetu mtu akikuwa riche, anakamata bienye Mungu alimupatia, alimubenir nayo, ananja kutortire benzabo. Kuvala bitu fulani, wewe utakuwa navala bitu yenye mu societe kwenye uko, hakuna mwanavala ka bitu ya vile. Unazani uko na monte sentiment gani kwa watu? Donc we hauna standard ya bale batu ya maisha, donc unatafuta tu kubaonesha de tout prix kama we uko plus meilleur que eux. Munazani ni sentiment gani ile taleta? Munakuwa mnazania ile sentiment gani taleta? Munapasha kukomprendre na muna gani batu bengine bali construire ma société zabo. Hapa Bulaya kwenye tunaishi, hakuna mtu anaingiliaka vraiment mtu mu nyumba asa akia kukuiba mu nyumba. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ici ont compris kama mtu mwenye iko na njala, kazi yake ya kwanza itakuwa kuingilia watu mu nyumba kubaua.
Ça veut dire ndio maana balifanyaka sociale huku. Ça veut dire mtu anaweza kukosa par exemple kukuwa na mamilioni ya kujipermettre vie à luxe, mais hawezi kukosa chakula au moins ya kukula. Parce que l'homme qui manque à manger anakuwa plus dangereux kushinda n'importe meme nyama ya pori. Hapa haba permettre ke mtu alale njala. Ata homeless, mtu mwanalalaka nje. Kuna kwa kama mafasi yenye iko publiki kwenye banajua kama banaweza enda kukula kule. Kama lienda kena trembale nje kutafuta makulomba. Anajua kama hata kama akupata mekuko makuizine. Hapa kuma kuizine kwenye banenda banajua kama huku banakulishaka ba homeless. Ça veut dire que parce que watu bali comprendre kama mtu mwenye iko na njala iko plus dangereux kushinda nyama ya pori. Ça veut dire, hata kama eko pauvre, tunapaswa da me kumpatia kale ka minimum, kenye anaweza enda yepeke ku magazin kutafuta chakula ya kukula. Juu ule mtu kama hana vya kukula, ataenda nje kutafutia batoto yake ya kukula. Na weye mwenye uko nayo, njoo utakuwa d'abord victime wake ya kwanza. Njoo wana mabulaya mingi, hawaingiliake watu manyumba. Juu on doit s'assurer kama kila mtu alipata d'abord ya kukula. Mais kwetu c'est le contraire. Wewe peke unakuwaka na biote. Wewe uko na unekala mu quartier yenye batu habana kitu. Masomo kwanja ya mu quartier haiko masomo batoto banekala banenda kule masomo haina manjanja. Masomo haina brike. Masomo haina milango. Me wewe unekala mu ile quartier na ile njo masomo moya tu ya ile quartier. Me unapitaka pale na bima Mercedes byako kila siku. Unapitaka pale unaenda kupeleka batoto yako kwa école privée. Kaka, unaona akili ya mtu mweusi gisi ya kwake. Wewe so unaenda unapita mwele quartier kwenye onekala kila siku peleka watoto wako kwa école privée. Hau comprendre kama d'abord batoto wako biko mu danger parce que banaishi mu même quartier na batoto benya bana kitu. Deuxièmement, hau comprendre kama ile franka ya Mercedes yako na ile franka unaendaka kulipa école privée, unaweza aussi kuitia ku réhabiliter ile masomo yenye ko mu quartier comme ça batoto wote ba mwele quartier ba bénéficier. Tu ne comprends pas ça? Hawezi kukomprana dile juu batu ba mingi entre nye Mungu akubapatia sagesse, akubapatia akili. Parce que sagesse ile munazaneka tu aseme donc we Mungu alikubenir weye na mnapenda kama misa Mungu alikubenir tu weye Mungu aksanti ulinibenire tu mais bien alikubenir nayo uko na torturer benzako, haujue na muna gania kupartager. Tu ne sais pas comment partager avec les autres. Ile franka ya école privée nye munaenda kulipa kule kuma ma école privée. Kama una batu wengine uko nalipa ma $20,000 kuma masomo privé, $10,000 ya école privée. Tandis que mu quartier kuko kama masomo kenye kiko seulement na besoin ya $10,000 juu ya réhabilitation. Jweni hawezi kama tele $10,000 uitie mu réhabilitation, batoto bote na bako na bengine benye uko mu quartier baende kwa ile masomo. Comme ça ile masomo ikwe masomo ya bien tusiforme kesho génération ya bakuluna. Vous êtes des égoïstes. Kisha sa kesho mu quartier banakulinge la boule, banakuua ama banaua batoto yako ama banabapatia poison, inakuwa sema huku kulishaka kwa tubatia roho mubaya, huku njo vile ni roho mubaya, ni roho mubaya. Regardez là où vous vivez, examinez les situations et les conditions. Mu examiner, muniambie namuna gani mtu hawezi kuwa na roho mubaya. Ama mnazani bale batu benye habana boba nazania katu banajua tu kama boba alikia kutukubasindikiza nye. No? Hakia tukubasindikiza nye. Qu'est-ce qui te fait croire kama we njo unapaswa kupata bengine hawezi kupata? Qu'est-ce qui te fait croire ça? No, hamupendi kusikia. Niko tunasemea mu societe. Bitu vingine tuma exemple simple ndabapatia. Mu ma societe hapa tunaonaka uko par exemple na rafiki ama na dada. Unaona ule dada Mungu alimubenir, juni benediction, aliolewa bien kwa mwanaume wa bien, mwanaume mwenye peut-être na mamoyen et tout. Ule dada inakuwa sujet ya mokeri kila siku kubenzabu. Mie niliolewaka, nyie hamuyaolewa, nyie basi habakubabenire, mwende mumamisa, bakoba na basalia, mie niliolewa, mie mamae ngana bala, tusa. Vous pensez, bale benye uko nambia vile, unazenia sentiment gani bata développer? Sentiment gani bata développer? Lorsqu'on prend ce qu'on est béni avec pour torturer les autres, vous pensez quel sentiment benzako batakuwa nayo? Sa benzako banageuka inakuwa question ya jalousie, inakuwa biko ba jalouse, basi abapendake mtu mwingine apate, tout ça. Mais regarde tes comportements, angalia ma comportements zako. On ne peut pas prendre ce qu'on est béni avec pour torturer les autres.
Mungu hawezi kupendele benediction. Juu itaisha mubaya. Okay? Hawezi kuwa na kitu, unanunua kitu, unaileta kwanja kutortire benzako. Mie nanunua tu masaki ya share. Mie sisi kukamata bule masaki benye mnakuwa mnanunua masaki mwa $20. Mie nanunua tu ma Chanel. Masaki zangu zote ni ma $10,000, ni ma $2,000. Tout ça. So natoka na barafiki yako, uona bebe ile saki yako ya $10,000. Boba na beba saki yako ya $20. Unazani na ulisha sema bio unasemaka kila siku. Unazani bale barafiki yako batakupenda? Dada. Unazani barafiki batakupenda? Hawatakupenda. Ça ne vaut pas la peine kukuwa na kamata bitu yenye Mungu alikubenir nabyo, kubikamata kuwa na torturer benzako. C'est ça le problème que nous avons. C'est ça le problème que nous avons. Mie njo mina kuwaka na mashanse yote ya dunia. Mie nikienda fasi. Mie njo. C'est toi. Kila kitu ni weye. Kila kitu ni weye. Kama haiko weye, haizi kwa mtu mwingine. Mie, sa nilikuwaka jene. Mie, njo hivi. D'abord mie, kama haikuwa mie, haingi pata ile kazi. D'abord kama haikuwa mie, habangi muonaka. Kama haiko mie, ule bwana haki muonaka. Kama haiko mie njo nilimpataka. Basi dada, wewe uko nasema bile. Unazani sasa, entourage yako batakupenda. Batu hamuko humble, hamuna sagesse, hamuna akili, hamuna. Donc, comment est-ce que batakupenda? Comment est-ce que batakusikilia jalousie? Wewe wakusema vile kila siku kutafuta kuonesha wenzako kama wewe unabashinda kuvyote. Hakuna mtu mweneza kupenda mtu mwingine amshinde. Mimi nawaambia c'est du sentiment naturel. Parce que nous tous nous sommes égaux. Tunajua kama shiwote tuko égaux. Wewe unaweza kuwa na kitu Mungu alikubenir nayo. Oui, bien sûr. Mais ukuwe na ile kameme, na ile banasema be humble. Kuwa humble. Remercie Dieu alikubenir. Na wewe kama unaweza kuwa na opportunity ya kubenir mtu mwingine, unabenir mwenzako. Hawezi kuwa natembea na barafiki, wewe Mungu alikubenir, wewe unabaonako ndire sasa bale barafiki habiko tena kunivoya kubananja kuwa tu kukua na wewe uju wewe enjoy fu kama mnaenda ku restaurant. Kama haiko mie njoo mimi nalipaka vyote ku restaurant. Kama haiko mie habangienda fasi fulani. Kama haiko mie habezi ku afford vacances. Kama haiko mie, kama haiko wewe, comment est-ce que on peut marcher avec des amis unaanza kubatraiter juu wewe uliko beni ulipewa, unaanza kubatraiter ndire bana kuwa bilulu ma esclave zako. Mentalité yetu ya Africain. On n'utilise pas ce qu'on a été béni avec pour torturer les autres. Non. Bale benyoko na torturer na bienye Mungu alikubenir nabo. Kesho saa mnaenda kukunywa kaver. Unazani bale batakupenda. Si bana wanaanza kulingela bulu. Njoo bana Mungu anasikia vya kwetu mingi aseme banaanza kupatia na mapoison. Banaanza kufanya watu hivi. Banaanza kufanya watu hivi. Juu ya vitu ya kwetu ya hivi inapita sana. Et je ne dis pas kama kuko batu bengine benye, je ne dis pas kama je n'ignore pas kama kuko batu bengine nao benye bana kwaka tu na ile sentiment ya jalousie ya benzao. Je n'ignore pas ça, mais je vais vous dire que ça vient d'où d'abord? Ça vient d'où la personne vient. Ule mtu akitoka mu famille yenye kwabo kulikuwa tu ile ma sentimaba, donc kwabo kulikuwa toujours ile ma jari ya maisha ya kusikiliana wivu, ba parents biko na ba monter contre les uns et les autres, Ule mtu hata kama anakuwa mtu mkubwa anakuwa rafiki yako, atakuwa tu na ile masentiment ya jalousie, malgré tout atakuwa na ile masentiment ya jalousie. Na kama unajua uko na ile majari ya barafiki, il faut s'éloigner seulement parce que iko déjà na problème. Haiko wewe ndio tamussoigner. Tu t'éloignes seulement. Sikia badada, surtout banamuke tuko grave moi côté, banamuke tuko grave. Nilisikiaka niko mu famille yangu. Je ne peux pas dire, ça peut être des tantes, ça peut être des personnes. Je vais vous dire quelque chose. Moi expérience yangu mipeke. Kuko shangazi mwaliniambiaka, bon sisi tasema shangazi. Kuko mtu mwaliniambiaka mu famille. Masawa, na weye ufanye mbio vraiment uzale juu unaona bandugu yako, sa unaona ka badadako vile na batoto yabo. Donc hausikiake jalousie we quand même. Angalia gisi badadako biko na batoto yabo, angalia gisi badodo yabo kila na we, donc we haikufanyake jalousie.
Munaona mie niko mtu mwenye niko na sagesse, niko kama mtu mkubwa na amonage la na hii sagesse niko nayo, hakuna mtu mwenye anaweza kunimanipuler ama kudetourner kichwa yangu. Mais vous pouvez imaginer mtu kama iko très jeune, OK? Et souvent tunaonaka bitu ya hivi jamaa za mingi batu bananja kumonte batu bandugu entre eux. We basi badada ko bandiolewa, we hauyaolewa, uko nafanya nini hapa? Mbona dadako iko na hii? Mbona we hauyapata? Mbona dadako alipata bwanaume wenye uko na franka? Mbona we na kutembea tembea na babwana benye hawana maana? Donc unaona bwana wa dadako munyumba yenjo wanapatiaka valere, we bwana yako habampatiake valere juu ana peut-être hana moyen, juu ule bwana wa dadako yana iko na mamoyen, yenjo analetaka peut-être anapatiaka ba parents ko madebu ma trois, ma famille, ma batante. Donc, anakuwa, on torture les autres. Mtu mwaka niambiaka hivi mufamie. Sasa we, hausikiliaki badadako wivu. Hausikiliaki wivu, so naonaka badadako hivi. Haonakiseke wivu. Nikamwambia d'abord, oui, j'apprécie, bien sûr, je regarde et je dis, ah, c'est beau. Hein? Ma soeur, elle a de belles filles. Elle a de très bonnes relations avec ses filles et tout et tout. C'est beau. J'aime. OK? Mais, on doit se dire aussi, kama, si mie c'est kufanya jalousie à dada yangu parce que j'ai travaillé moi-même dans ma tête. Moi je suis quelqu'un qui avait déjà travaillé, je connais tous ces genres de choses. J'ai travaillé mais c'est kusikilia jalousie, c'est kusikilia ndugu yangu jalousie. Oui, je peux peut-être envier pour dire que peut-être moi aussi j'aimerais bien avoir ça, peut-être moi aussi j'aimerais bien avoir ça, mais ce n'est pas veut dire qu'il faut nisquer jalousie. Mais si qu'il y a des gens pour ma famille biko na kumonter. Ouais, usikiake wivu. Ouais, usikiake wivu sana onaka hivi. Ouais, usikiake unaona batu wenye biko na ile batu wenye biko bakubwa biko bana kuorienter mu sentiment ya jalousie. Batu biko bakubwa biko na kuorienter mu sentiment ya jalousie. Na kama hauna sagesse mara moja unatombe mwa ile conseil ya vile ya jalousie. Mara moja jalousie na kumonter. Unakuwa nasikilia bandugu yako jalousie. No. Unaona mu majama, shie bote kila mtu iko na makalite zake na madefo zake. Na kila mtu iko na makapasite zake na kila mtu iko na vitu yenye Mungu alimubenir nayo, hakubenir mwenzake na kitu. Mungu anaweza kubenir dadako na façon ingine. Mais bienye ye iko nayo, naye na we alikubenir mu façon yako. Seulement toi tu dois voir comment est-ce que Dieu t'a béni. Et puis apprécier comment est-ce que Dieu t'a béni. Tu ne peux pas ignorer benye Mungu alikubenir nayo, unaanja tu contempler benye Mungu alibenir nayo mwenzako. Et ça c'est le travail des parents, de commencer à faire dès le bas âge. Kama dadako uko na akili kumasomo, we uko na akili par exemple peut-être ya sport. Ça c'est les parents qui doivent commencer à faire montrer les enfants ça. Oui. Dada yako iko na akili kumasomo, oui, Mungu peut-être alimubenir pale. On va aussi travailler dur, juna wewe unapata mapoya mzuri kumasomo, mais wewe angalia na wewe Mungu alikubenir. Ona unajua kucheza bale, uko na capacity ya kucheza bale. Dada yako peut-être hana capacity ya kucheza bale. OK? Donc unaonesha mtoto naye ule mtoto anje naye kuaprecier biake benye Mungu alimupatia alimubenir navyo. Mais usitafute kutosha ule mtoto kumuonesha kama yeye juu hana bienye dada yake iko nayo ama kaka yake iko nayo, yeye iko nul. Donc bienye yeye sasa il faut anje sasa kufanya maambition ya kuconquérir ama ya kutaka benye ndugu yake iko nayo. Ça ce sont les choses qu'on apprend, que ça s'apprend dès le départ. Kama batoto wanakomala mu environnement yenye haikujua namna gani ya kubaorienter, ya kuorienter les sentiments, kuorienter façon yabo ya kujua kujiencourager les uns les autres, banakuwa bakubwa, batenda vile mu société na hakuna be batafanya, batakuwa les adultes aussi qui envient les autres, qui cherchent toujours à prendre ce que les autres ont travaillé sur. Donc bazazi muko mnafanya d'abord effort juu yenye tuko tunapitisha mu maisha hapa leo ni ma resultats zenyu. Mtoto mwana anajua kukamata benye Mungu alimubenir nabyo, kwa mtu mwana iko na kamata benye Mungu alimubenir nayo juu ya kutorturer benzabo. Alianjaka ile ma comportement mwabo munyumba. Oui, cet enfant-là avait commencé ce comportement à la maison et ce comportement était encouragé par ses parents. Mie niko na akili kubashinda nyibote. D'abord papa alisemaka niko na akili kubashinda nyibote. Nyie amuko kitu. Kama haiko mie muhii nyumba mie naletaka peut-être jeune garçon alishanja kutumika. Yenjo ananja peut-être kuleta sasa kakitu mu nyumba juba batu wakule. Kama mie haiko muhii nyumba kama nyie mnakuwaka na nini. Donc on voit on élève les enfants qui savent qui savent torturer les autres à la maison. Juu mtu
anakuwa adulte ananja kutorturer benzake mu maisha. Alianjaka le comportement mwabo. Ce sont les comportements qui ont été ignorés, peut-être aussi encouragés par l'ignorance des parents. Ba parents bi comme ignorance. OK? Donc c'est un peu ça. Donc il est ça mina sikia watu bamingi bananiandikia bananiambia sema dama sawa huku kwetu vraiment jalousie ilishakuwa ya mingi sana, batu biko wanauana juu ya majalousie, tout ça. Il faut regarder comment est-ce que la société a été construite. Tout bitu vyote ni binatoka mubaz. Lorsque la société, comme kuna kwa ile ma comportement vi mu société, normalement mu pays n'est responsable, ce sont les signes qui montrent que la société est malade. Et la société elle est malade, ça veut dire il faut kwenda kutafuta mizizi ya qu'est-ce qui ile bugonjwa iko wapi. Na kwenye kuko ile bugonjwa njoo il faut kutraiter ile bugonjwa. Na ile bugonjwa inatokaka muma racine, muma famille, muma environnement kwenye tunaishi. Nous apprenons tous les comportements dans les familles et nous apprenons tous les comportements dans les environnements dont nous vivons. Ça peut-être mzazi anaweza kusema non mimi niliapprendre kwa watoto wangu vitu ya mzuri, mais l'environnement dont les enfants là ont vécu, mon quartier, mon famille élargie, quels sont les comportements qui sont là-bas? Parce que ne vous inquiétez pas, les enfants africains sont exposés à tous les mauvais comportements du monde. Wanaweza kukala kunyumba na batoto yako unasema niko na bapatie éducation, mais mule munyumba mon famille kuko ba oncle ba tante, les gens qui se comportent n'importe comment, tes enfants sont exposés à ça. Ils voient ça, ils commencent à croire que ça ce sont les comportements normaux. Bananja kuzana c'est ma comportement zinakuwa normal. Bazazi mko mnakufanya attention, OK? Les adultes qui sont aujourd'hui les adultes qui se comportent n'importe comment, ma comportement za société zote zinatoka chini. OK? C'est pour cela que je dis tout le temps que les familles congolaises sont malades. Madjama sont malades. On ne peut pas construire une société lorsque la société, on ne peut pas construire une nation lorsque les familles sont malades. Hatuwezi. Hakuna bemineza kutoka pale. Muangalie ma exemple ya bariche benye banakuwa bulagi, banakuwa humble. Batu bote benye biko ba riche, ba super riche bulaya, unaona ni batu benye bana baitaka ba philanthropiste peut-être, mineza kusema vile. Ama batu benye biko batu benye banajitia mingi mu vitu ya société, biko na ma fondation, banangalia cause yenye ko mu maisha, yenye ici ça ne va pas, banakamata ile même mafrankabo, banaitia mu ile ma cause. Bananja kupiganisha société kwa mzuri. Mwanzani ma société ya mabulaya hapa iko mzuri jwani. C'est parce que na ba riche, na ma gouvernement, qui tout le monde met les mains dans la pâte. Kila mtu anatia mikono. Mais kwetu batu benye biko ba riche vile, donc ya najua ile franka ni yake tu na batoto yake, bo tu njo bakwe bien, malgré société iko malade, malgré kwenye batoto yake biko na komala mwele quartier, hakuna y a rien de bon, mais yeye tu na batoto yake. Les gens là, les riches chez nous, ils ne mettent pas cet argent dans reconstruire mon société. Ils ne mettent pas cet argent là-bas. Tandis que lorsque la société elle n'est pas construite, elle est abandonnée, vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Mais et j'ai toujours dit ça, lorsque je parle à mes sœurs, nous parlons, nous faisons des discussions, mina shangala, mina sema, batu ya kwetu ma comportement kutuma batoto kuma école privée njo ishane shinda. Unatoma mtoto ku école privée. Ule mtoto mwenye anekala mu quartier ya mubaya, batoto wote peut-être ba mwele quartier, habana maisha mzuri, habana education ya mzuri, wewe unazania sema mwele quartier, utatuma mtoto wako aende ku masomo privé, atakuwa na education yake yeye peke, kisha ule mtoto environnement yake, quartier yake, batoto anacheza kanabo, ni bale batoto ba watu benye habana maisha mzuri, batoto benye habana education mzuri. Tu t'attends quoi? Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez que batoto yenyu un jour batakomala baolewe ama baoe batu benye biko je ne sais pas balitokia ku ciel? Vos enfants vont rentrer dans cette même société, ils vont se choisir les femmes et les maris dans cette même société. Maintenant quel travail vous avez fait? Vous n'avez fait aucun travail. Mulenda tu kulipa mafranga kuma école privée ya bure, kisha batoto yenyu batarudilia tena mwele société yenye hakuna education mzuri, banakamata tu babibi na babwana tena mwele société tu ya mubaya. Vous pensez quoi? Ulia ukamate le mafranga kuinvestir ku education ya batu yote. Investissez cet argent. Kulipa kuko batu benye banalipaka ma $20,000 par an.
kuma école privée mu Congo unalipaka 20 000 $ par an. Ça, ce n'est pas inclus voiture, assez takuwa napeleka batoto kumasomo na kubarudisha essence kukula. Donc tu investis tellement dans mutoto umoya. Tandis que comme par exemple, comme un budget à 20 000 $, vous savez 20 000 $, qu'est-ce que les 20 000 $ peuvent faire dans les quartiers, dans les petites écoles de quartier? Ça peut faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup, ça peut rénover une petite école dans les quartiers. Comme ça, ule mtoto wako hatakuwa tena na mavoitire kwenda mbali, atakuwa na ekole mu quartier, kwenye batakuwa nena na batoto bote mu quartier, bote bapate education ya bien yenye ko normal. Pourquoi est-ce que l'homme noir iko na roho mubaya? Mais ça bina mugeukia, bana muua ama bana mpatia poison, anasema sema bali batu njoo ba roho mubaya. Munaishi muma environnement yenye iko kuko insécurité tous les jours. Et cette insécurité est causée pourquoi? Dû à ma comportement zenyu. Munapenda nyie munjo muko erishe batu bengine abana kitu. Munapenda nyie tunjo muko munarenye bengine abana kitu. Hein? Voilà ce qui cause l'insécurité chez nous. Souvent, c'est ça qui cause l'insécurité. Jubale benye ba abana, unazani bo abezi na abo abiko batu abezi kupenda kupata. Na abo biko batu banaweza kupenda kupata. Okay? Mes chers amis, sitawaki hapa sana, mais nitafuta tusumulie hii kidogo, mais je pense que message yangu inapita. Siku mingi sikuye kwa hii page ya tuseme ukweli, nilikuwa un peu préoccupé, vous savez nous avons aussi nos propres vies, hein? Niko na maisha yangu mpeke kukoma travaux yenye niko nafanya, et non seulement cela, nilikuwa aussi ku page yangu kule, page yangu ya masawa, hein? Nilikuwa ku Front National kule, tulikuwa tunapiganisha vitu ya Banyarwanda, okay? Mais j'ai vu que mon frère Mark Lushimba alikuwa hapa, alikuwa na anime nani page, donc ulikuwa quand même na maémissions za mingi, maémissions za politique, ok? Mais tutakuwa tunarudia, je vais revenir un peu plus, ok? Tuko tunasemea bitu ya société, ok? Juu, bon, kakangu Lushimba iko nafanya politique et il est très bon dans ça, hein? En tout cas il est domaine ni yake, ok? Mais banasema ni pays, njo nini inchi haitembee selema tu na politique. Inchi natembea aussi na bitu ya société. Juu hata kama tunayenga leo tunasema seme politique ya Kongo ishange, tunanja kuyenga mabuilding, tunanja kuyenga mabarabara, tunanja kuyenga je ne sais pas quoi. Kama base fondamentale, kama fondation haiko mzuri, hakuna kwetu tutaenda. Na ile fondation ni mumajamaa, ni ile fondation ni façon yetu ya mentalité, na ile fondation ni éducation ya ba mama. Juu mama njo anakuwa na transmettre moteur ya éducation kwa batoto. Tunapasha kutumika kwa ile mavole zote. Juu éducation kwetu ilisha kuwa éducation kwetu donc bazazi basha démissionner, sijui ka basha démissionner ama habana ile ma compétence. Juu bazazi ba mingi kwetu habana ma compétence. Kusema ukweli, beaucoup de parents chez nous manquent de compétences. Na muzazi hana compétence, hakuna vile atafanya. Utakuwa tu na mtoto tu pale unamkulisha chakula, ase basi mtoto mimi nampatia ka vyote, mimi namlipia ka masomo. Basi watoto chakula njoo wanakosaka, haiko chakula njoo wanakosaka. Watoto banakulaka vyote viko na besoin tunabapatiaka. No, mtoto haiko seulement physique. Mutoto haiko seulement physique, mutoto iko mental, mutoto iko spirituel, mutoto iko émotionnel, mutoto iko na besoin ya muzazi ya kwenda mugide. Na kama ule muzazi hana ile maelema ya kuigide ule mutoto, atakuwa tu kimutu kia mkubwa tu siku mwa mu société kinaanza kudétruire. C'est comme si nous sommes dans des devoirs aujourd'hui. Biko kuna bibaba bya mkubwa, bimama bya mkubwa biko tu hivi mu société binanja tu kudétruire. Na ile makomportement ya kudétruire haba comprendre hata kama biko na détruire. Tout ce qu'ils font c'est détruire. Détruire. Mu façon yabo de faire, façon yabo ya kujicomporter, façon yabo ya kusema, façon yabo kudétruire. On fait que détruire. OK? Bazazi ya leo balisha kamata ma responsabilité yabo yote, balisha kuachia église, balisha achia aussi école. L'école et l'église n'est pas venue pour faire ton travail. Église na masomo haikuyaka jua kufanya kazi yako ya muzazi. Hapana. Haiko église njo itapatia batoto yako ma valeur morale. No, haiko église, haiko masomo. No, haiko masomo.
Ni wewe mzazi mwenye unaishi na mtoto wako kila siku. Njoo unapaswa kuwa naangalia hii comportement hii. Ni comportement yenye inakia kujiinstaller ama ni comportement yenye itapita. Hii comportement si comprendre. Est-ce que mimi naweza mpe kwenda kusoma ni comprendre ma comportement ya batoto ya maaji ya ma 2 ans, 3 ans. Est-ce que ma comportement est normal et peut-être comment est-ce que je peux peut-être redresser ce genre de comportement. Njoo vile mama anafanya kama mzazi, surtout mama. Juu mama njoo anakuwa anaishi na watoto yake kila siku. Oui. Église, mtoto wako anaenda kwa église. D'abord mtoto mwenye kwa na maisha ma 12 ans, 13 ans, 14 ans, 7 ans. Kitu gani ataapprendre kwa église kule? Si banaendaka tu juu batu bote banaendaka kule kumisa. Batamwambia sema il faut qu'on a respecté bazazi il faut qu'on a respecté bazazi kumisa respect. Anasema tu oui, anatoka kule kwa église. Mais anaenda kwa église une fois par semaine. Ni dimanche. Mafundisho bali muaprende kule kurespecte bazazi. Mais qu'est-ce que cela veut dire le respect? Jule mtoto sana narudia kunyumba, we muzazi njoo napasha kumuaprendre a comprendre sasa ile respect banamwambiaka ile aye comprendre mu façon ya kuvivre même mu nyumba. Sasa anaanza kustombokia ndugu yake, unamwambia sema bwana, hapa hatusemake vile. Le respect c'est aussi savoir parler à son frère. Le respect réciproque. Mie siku au moins wewe peke mzazi wewe unatomboka kila siku unatukana batoto yako. Kama mzazi wa kutomboka kutukana batoto yako, bata apprendre de chez toi. Donc uko d'abord mal placé pour apprendre bale batoto, ça veut dire quoi langage ya adabu. Juu mama mwenye anajua langage ya adabu haizi kuwa na tombokea batoto kila siku kubatukana, kubambia mabitu ya ina maana. Toka pale, angalia kichwa sawa kwabo, angalia kichwa sawa baba yake. Wewe wenyewe analetaka nini hapa? Tusa. Sikia. Est-ce que ile ni le respect? Ça veut dire que déjà wewe mama uko na manquer mtoto wako adabu. Oui, parce que vous pensez que parents africains nazaniaka seme yeye kuambia mtoto wake n'importe quoi, ça veut dire que yeye iko na droit ya kuambia ule mtoto n'importe quoi juu ulimuzala. Mais non, c'est le manque de respect. Juu yeye iko mtoto, ce n'est pas veut dire que unapaswa kumumankia adabu. Hapana. Juu ule mtoto sata komala ataapprendre kumankia wenzabo adabu. Kisha anaanza kuambia se, mtoto akwake na adabu, akwake na adabu. Mais wewe aliapprendre ile bile wapi? C'est l'apprendre bile kwako. Sasa tellement wewe mzazi wewe peke una makaka mtoto wako adabu, inakuwa difficile umwanje kumuonesha langage ya adabu. On ne parle pas comme ça à sa maman. On ne parle pas comme ça à son frère. N'ose pas ses tons. Juu mtoto anaweza kuapprendre nje anakuya na oser ton munyumba. Unamwambia sema hapana, hapa kwetu atuoza keton. Est-ce que moi maman je te parle comme ça? Non, je ne te parle pas comme ça. Alors, ce n'est pas comme ça on parle aux autres. C'est le manque de respect. On parle aux autres de la façon dont on te parle. Donc, tu nous traites comme nous te traitons. C'est comme ça on apprend les enfants. Mais maman congolais, mtoto qui apprend bitu ku masomo vile na kuya, ali apprendre kule kisi bana uzakaton. Anakia mnyumba anatafuta kufanya ile practice ya kuozeton. Bana mpiga kofi pa. Ule kumwapprendre. Tu dois apprendre à ton enfant, kumwambia. Même s'il faut ou répéter 1000 fois, 100 fois, il faut kumwambia mtoto mpaka siku inaenregistrer mu kichwa yake. Le respect là qu'on dit aux enfants là à l'église, on doit respecter ceci, on doit respecter. Mais cet enfant, lorsque cet enfant vient à la maison, cet enfant doit vivre le respect là dans sa façon dont sa famille fonctionne. Lorsque cet enfant ne voit pas cette image de façon et le respect qu'on a mwambia c'est kumisa, anayaione mwabo. Ule mtoto atajua ça veut dire quoi le respect namna gani. Wewe unazania sasa oui kule kwa église bana kwa na jana apprendre aseme adabu. Wewe mtoto kwa église akuapprendre aseme mko na adabu. Mais ule mtoto haonake ile image en action, il y a respect, mon famille, à quelle façon la famille se comporte envers les uns et les autres. Ou l'homme atajua ka respect c'est ougan. Ça veut dire que bale batoto be munatumaka kuma église na kuma masomo, ce n'est pas l'église qui les forme. Église na masomo itamwambia mtoto inaweza kumwapprendre quelque chose, mais practice ni munyumba. Pratique ni munyumba. OK? Pratique ni munyumba. Donc beaucoup de parents ont démissionné, la plupart des parents vraiment ont démissionné. Parents africains mingi basha démissionné, batoto munyumba inanja kwa tu ni ile ma Nintendo, ni ile kusema na barafiki kuma telefone. Donc muzazi ko mubi yake, mtoto ko mubi yake, muzazi hana temps ya kuobserver, ya kufanya conversation na mtoto, kumuuliza bilikuwa ye. Sasa batoto liko nacheza na barafiki yabo, unapaswa kuobserver, kuangalia comportement, kuangalia benye biko wanacheza. Kama unaona kama ça ne va pas, unarecuperer mtoto wako, unamwambia hivi na hivi na hivi na hivi. No. Kama watoto biko wanacheza biko kule na barafiki yabo, ça ne te concerne pas toi parent. Njobia kwetu vile. OK?
Bon, c'est un peu ça. Ni kwa nasimulia l'autre kwa nasimulia maneno ya jalousie. Je voulais seulement vous faire comprendre certaines choses. Qu'est-ce que c'est jalousie ni nini na jalousie natokea wapi? Jalousie ni sentiment naturel bandugu. Hatuwezi jamais kukimbia jalousie. Mungu ndio alitufanyaka vile, c'est un sentiment. Mungu yeye pekee ko jaloux. Et Bible ishawaambia, Mungu lui-même Dieu il est jaloux. OK? Yeye pekee Mungu ko jaloux. OK? Donc jalousie haiko shetani. Jalousie ni sentiment naturel, hein, qui se manifeste ici par là. Parce que jalousie ni kitu yenye inakuwaka natuambia kama il y a un manque. Unaona? Mtu akisikia jalousie, ça veut dire ni ka light. Unaona sa mtu anakuwaka anatembeza voiture yake. Usiku anatembeza voiture, unaona kama ka lumière kama kanakia iko nakwambia check engine. Ça veut dire qu'il y a un problème ya voiture yako, n'est-ce pas? Jalousie njo vile kumoto. So uko maisha yako uko natembeza kale ka check engine kana pasha kuya. Inakuya kuambia kama kuko kitu yenye ina manke. Sababu uliona quelque part, mtu mwingine kuna quelque chose peut-être yeye na wewe unaweza kupenda kukua nayo. Sasa ule mtu anaanza kuitilize ile kitu yako nayo mufason ya kutortire wewe. Angalia mie niko na hii. Angalia mie niko na hii. Mie kwanja mimi nakuwa kwa mzuri. Mie kwanja mie fasi yote mimi napitaka. Banaume tu bananipendaka. Basi mie barafiki yangu bananisifanyaka jalousie. Juu mie tu ndio mimi nakuwa na machance. Basi mie kwetu mamangu alikuwa ananipenda kushinda bandugu yangu wote. Basi mie. Okay? Ndio ma comportement ile. Sasa so unaanza kusema vitu ya vile. Sina mimi naanza kuikala mimi nasema basi mie pourquoi pas mie? Basi mie na mimi sikuolewa mzuri. Basi mie mbona mimi nakosa? Basi mie mbona na mimi sikuolewa bien? Mbona aseme mie sikuolewa bien? Mbona aseme mie bwanangu ana kitu? Mbona aseme mie watoto wangu bana hivi? Mbona aseme mie mbona basi unasema na mimi siwezi kupenda watu wangu bakuwa na saa we. Na mimi naweza kupenda. Voilà le jalousie qui s'installe. Mtu mwenye kona akili, kama yuko na barafiki, ama yuko na bandugu benye biko akote yake. Na kama ulikuwa beni, Mungu alikupatia. Tu penses que tu as, même si c'est haiko materiel njo tapatia barafiki yako ama bandugu yako, unawapatia ile akili. C'est comme ça on fait. Mie niko na hii. Niko par exemple, tuseme par exemple, mimi naweza kusema par exemple mtu iko na business, iko na entreprise. Niko na entreprise, ok. Mon communauté, niko na entreprise. Ni exemple, si na entreprise, mais niko na sema. Mon communauté, par exemple, niko na entreprise. Mi niko na entreprise. Qu'est-ce que je fais pour aboutir kupata entreprise? C'est maintenant, je vais parler à mes amis. Et je vais parler à mes soeurs, mes frères. Bwana, kuko njia fulani. Hapa kwa Amerika ama kwa Bulaya, kumbi kufungula entreprise haiko difficile. Mutu selme kona besoin ya hii. Tafuta construire crédit yako. Build crédit yako. Tumika un peu extra. Ukuwa taka na kama minimum ya $10,000 ama $5,000 mukonti yako. Tafuta papier fulani. Applique hapa. Na we unaweza kufungula entreprise. C'est comme ça. Batu banakuwa banasaidiana. Sasa we kama uko na entreprise yako deja, we kazi yako sasa kusaidia benzako kubapatia ile maide. Nabo namuna gani banaweza kufungula entreprise yabo. Unadhani bale barafiki yako batakusikilia wivu? Hawezi kukusikilia wivu. Batakusikilia wivu ayeju we uko na basaidia nabo kuba uplift. Ça veut dire unaona kama chie bote c'est possible, ça peut se faire. Tout le monde peut avoir ça et ça et ça. Enda tu njia hii na hii, accomplir hii na hii, utaona na we itakuwa facile. Oui, barafiki yako hawezi kusikilia wivu. Mais wewe kama Mungu alikubenir akakupatia entreprise, kila siku inakuwa wewe mcommunauté. Basi nyinyi mlikia kufanya nini huko Ulaya? Shie ndio tulifikaka. Shie tuko na entreprise. Mimi nilifungulaka hii. Fasi kwenye watu hawezi kufika, mimi nafikaka pale. Mungu alisemaka mimi tu ndio atabenire. Fasi milango yote mimi napitaka bananifunguliaka mie tu. Basi unadhani batu mcommunauté ama batu barafiki batakupenda? Hawatakupenda. Ça dépend na langage gani ulitosha. Est-ce que tu es en train de prendre ce que tu as été béni avec pour aussi chercher à bénir les autres? Kubaonesha, kubafundisha, comme ça ou uplift communauté ou uplift barafiki, shebote tuende tukue mbele. Non, parce que ça ce n'est pas vous.
We bale barafiki we unapenda baba malgré unajua namna gani na wewe unaweza kufika kwenye huko, me unapenda babakie kule chini tu juu bako na kuona wewe njoo unakuwa mopao, wewe njoo unakuwa chefu, bako na kulilia. Donc parce que la plupart de vous vous nourrissez que de ça. Vous nourrissez seulement que uone kama bale wengine habana kitu, wewe njoo uko na vyote. Vous trouvez votre plaisir dans ça. Les gens qui trouvent le plaisir kuona kama batu wengine habana mie niko nayo. Il y a des gens comme ça aussi, hein, un peu malades. Moi, je trouve que c'est un peu malade dans la tête. Ouais, plaisir, on dirait un plaisir. Hein? Plaisir, ton plaisir vient de voir comme ouais, tout le monde bien, benza quoi bien. Tu trouves ton plaisir dans ça. Il y a un problème. Kesho sawa barafiki batekala hapa bananja kusema mubaya ama banakuingilia muma coin, bananja banakupatia poison, binakuwa maneno. Oh, huku kwetu bishaka kwa tu hivi. Oh, huku kwetu bishaka kwa tu vile. À regarder vos comportements, regardez la façon comment est-ce que vous traitez les autres lorsque vous avez quelque chose. Regardez la façon dont vous traitez les autres lorsque vous avez quelque chose. Comment est-ce que tu traites les autres lorsqu'il y a quelque chose? C'est quelque chose, ce n'est pas seulement franca. Il est quelque chose, ça peut aussi avoir la beauté. Shie njo ba muzuri, bale ba ni ba mubaya. Mungu alitubenira kashie. Shie tribi yetu batu ya muzuri, tu bale bengine bote ni ba mubaya. Mie Mungu alinibenir na bwana. Bale wengine bote hakuna mwenye aliolewaka kule, hakuna mwenye aliolewaka kule. Kule basi bale bote abakuolewaka. Mimi hapa niliolewaka. Mie Mungu alinibenire, niko na watoto. Mie Mungu alinibenire, ule hakuzalaka, ule hana kitu, ule hana hivi na hivi. Vous écoutez, il faut mko mnajisikia. Il faut mko mnajisikia. Malheureusement kisi mimi nasema la plupart de ma comportement yenye tunakuwa tunaapprendre mu société tant tuko batoto, tuko tunakomala na certains comportements que nous pensons que sont normaux parce que environnement na kunyumba kwenye tulishi, on nous a encouragé dans ça. Oui, on nous a encouragé dans ça. Unajua makomportema ingine wanasema tulikuwa na zania iko normal, sasa tuko na komala. Makomportema utasikia hata muma famille allergie, les gens qui se plaignent biko banasema mtu mwingine kila minute. Surtout ba mama congolaise. Ba mama congolaise biko très fort mobile. Sijue juu peut-être kwetu hakukuwa kama librairie, hakukuwa kama activité, ni kusema tu batu kila siku. Kusema, ule kwanja, anazaniaka nini, mina mushinda, tusa, kila siku ni kusema benzenu, Vous avez des enfants qui grandissent à côté de vous, qui écoutent à tout ça tous les jours. Les environnements toxiques, les environnements malsains. Beaucoup de Congolais, nous avons grandi dans ça. Bakongolais bamingi balikomala mwele ma comportement ya vile. Na njoo naona batu bamingi banakomala hatujuaki kusema bakongolais hatukuwake na masuje zingine. Mtu unaona Congolais anajiokipe mu sujet yenye iko par exemple bitu ya environnemental, on masuje ya société, tuangalie si tuta uplift société yende mbele, ni ile tu ile ma comportement ya baltosha mu manyumba yabo, bana komala nabo, aba comprendre kama bon, tu as été victime quand même. Tu as été élevé dans un environnement toxique. Unaweza kuwa unajua, una comprendre. Parce que utaniambia kama ulisha kwa mtu mkubwa mais haukomprendre kama ile makomportement ya kusema watu kila siku ingaliki makomportement normal. Non, tu dois savoir que ce n'est pas normal. Parce que le comportement là t'amène dans des problèmes tout le temps. Juu kila saa wananja kukuita, ulisema, ulinisema, ulifanya hivi. Donc tu connais que ça amène des problèmes. Mais pourquoi tu continues dans ça? Parce que nous avons grandi dans ça. Ezalaka bongo. Depuis tokole ezalaka bongo, mais ce n'est pas normal. Parce qu'on a grandi dans quelque chose, ce n'est pas veut dire que c'est du normal. So na kwa mtu mkubwa unapaswa kukua na sagesse na discernement ya kujua kama hii maneno haiko mzuri. Mimi na vitoka hapo. Tafuta maoccupation zingine. Kusema batu, tout ça. Vraiment c'est grave. Basi anazania nini? Tu. Jamais tu vas voir les gens qui banamuke ba congolais banekala ensemble ama banamuke ba congolais benye biko bana uplift mwenzake.
Donc malere ya mwenzake njo kwenye bo bana jinurire kujifeed batosha plaisir. Basi ule bali mukatala, bwana limukimbia, basi ule anajua nini? Nyumba ngapi alishatosha pale. Ule fie basi alikuwa ule fie mnaanza kumuona pale vile. Alichanja kujifanya serie. Alikuwa kama malaya, alikuwa hivi. Ule fie basi karusha. Banaume bote hapa balikuwa na muyua etu. Est-ce qu'on a déjà circonstance gani ule dada alipita kwa maisha juu akuwe ce qu'il est devenu aujourd'hui? Jua nini hamwezi kutafuta kwa na uplift benzenu? Mi apart hivi yangu vya mapolitiki mimi nasemaka pale sasa mimi nasirika mimi natukana batu ya mapolitiki hapa. Moi je suis une fille très bien. Muulize barafiki yangu batabambia. Même mon famille yangu. Mon famille yangu on me cherche tous les jours. Parfois je me cache même. Je me cache juu mimi napenda kukuwa na time myself. Juu mie kazi yangu normalement moi j'adore uplift les autres. Barafiki yangu wote wanajua juu bananipendaka kila minute. Masa uko wapi mbona upite hii semene? Bwana uko wapi utafanya nini? Juu barafiki yangu wanajua kama lorsqu'on s'assit avec Masawa, ni Masawa anakuwa tu na uplift, anakuwa na uplift. Lorsque tu traverses les moments mabitu yeko négatif, mnajua tushi ba Congolais. Mie vraiment mwema siku je vais chercher de t'uplift là où tu es là-bas. Te montrer les choses positives. Comment est-ce que unaweza kuona uko napita mwaibi mais kuko bitu positif benye maisha iko natafuta kukuapprendre. Tu dois apprendre ça you have to move on. Oui. Mais comme ba Congolais ukienda kwa Congolais ni vya kusemana tu. Ule kwanja, unajua mama yabo, unajua bilikuwa hivi, kwanja baba yake ilikuwa inaenda hivi. Comment est-ce qu'on peut construire une société comme ça? Comment on peut construire une société comme ça? Ule mtu mwenye muko mnasema kila siku ule mtu. Iko na makalite zake aussi. Jua nini kusema tu madefo zake? Ule dada alikuwa kabibi ya fulani, kisha sasa ule fulani akamwacha, akaenda tena kuwa bibi wa ule fulani. Kule kwanja bali mukimbizaka kule. Mais ule dada c'est peut-être c'est une bonne personne kwa makalite zingine. Pourquoi nous ne pouvons pas nous concentrer sur makalite za ule dada ama makalite za ule kaka ni kuona tu vyake vya mubaya? Regardez comment est-ce que nous construisons des sociétés. Tuko na construire ma société tellement mubaya. Kisha tunakomala tunaconstruire batu benye biko ba méchant. Lorsqu'un enfant grandit dans ce genre des environnements toxiques et viles, cet enfant va devenir mutu mukubwa wa kukua na roho mzuri mu maisha. Non, parce que cet enfant connaît que ça. Parler de mal des autres, jamais voir les bons des autres, aezi jamais kuona kitu ya mzuri ya benzao. Na gisi aezi jamais kupenda benzao bakuwe bien juu kila siku asemake byako ya mzuri anasemaka tu byako mbaya. Ça veut dire na hata kama unafanya mzuri yeye haizi jamais kuona unafanya bia mzuri ama batu wakuseme bien. Siku batu banakusema mzuri anasikia mubaya. Juu yeye tellement alishaonesha bia kwa mubaya. Yeye anasikia jalousie. No musimuseme vile, nye amumuyue. Mutuulize shebe tunamujua. Sasa tulikuwa kama jene shinjo tunamujua. Ma comportement za mubaya zile. Okay? Sawa bandugu, tutaendelea na saidiana kidogo, okay? Kama unajiretrouver mwa mimi nasema leo, Mungu akutushe, Mungu akusaidie, akushanje. Ushanje kidogo, okay? On ne peut pas continuer à vivre dans les environnements toxiques, continuer à exposer les enfants dans les environnements toxiques et croire que nous allons fonder une bonne société demain. C'est faux et archi faux. Hakuna vetu tafonder. Et tout ça, moi, j'ai appris à partir d'ici, hata kama sipendake Bulaya, mais quand même ko bitu yenye niko grateful, niko reconnaissant, bien je suis venu apprendre munjo Bulaya. Juu kama iko Bulaya vile vitu bia batu banakuwa naishi mu Congo vile na mimi nilikuwa nazania sasa ni bien normal. Comportement za mubaya. Lorsque vous voyez une société comme chez nous là-bas au Congo, ça veut dire que tout pays n'a quoi le niveau, ça veut dire que la société est malade. La société elle est tellement malade. Et les gens ne veulent même pas voir que la société qui est malade. C'est la société qui est malade. Na wapenda sana bandugu bapenzi, tutasungumuza masiku zenye ziko zinakuya. Okay? Bye.